Turang rasenina ibas Tuhanta Yesus Kristus, selaku serayat Tuhan, ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu manbanta krina. Ibas minggu enda, erlajar mekita, ngidah ulina perukuran rasura-sura di bata, si enggo isuan kena jadi orang geluh ibas budayanta. Kini ulin tridah ibas kegeluhan rakut si telu, tutur si waluh, perkadikaden 10:2 tambah sada. Ate di bata, gelah persadanta enda, jadi dalanta ngelakan kekelengan Tuhanta, man teman manusia, bagepe man krina tinepa. Arah kebaktian enda, ate di bata empersingeti kita ulihi, karena orang geluh. Gelah kita encidahkan budaya yang geluh si mahuli. Subuh ibas cara rukur, pengerana ras perbahanan si Bali ras bia di bata. Kerina kita tedis. Mari si puji Tuhan arah kitab Mendendenta nomor 235 ayat sada. Takap jagai sagedang berni, sangana aku modem berbinari, demeda aku aster pagi-pagi, gelar duku pebelin rasku puji, wari eda, wari ini batale, jalo kenjana Ibas gelar di bata Bapa, sinepa kini raturen geluh. Ibas gelar Yesus Kristus, si jadi usihan geluh manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereka pentaran guna bangun kegeluhan si mulia. Perkuah ate ras dami, ibas di bata Bapa, anaknya Yesus Kristus, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin.
ila karena sura-sura ras perbahanan di bata, ibuat ibas sada Korinti 5 ayat 8 nina. Dage sirayakanlah pestanta, labo alu roti silit ije ragi sindekah ragi dosa dengan kejahatan, tapi alu roti sila itama ragi, alu biak si bersih dengan benar. Arpalaskan kata di bata indah, mari si puji Tuhan. Ibas kitab Dendenta 224 ayat sada. Ya keluta kapenapa sikapna dalina iwas keluta biak kegelapan tadi kepina malu ketesangapan terengapena sialo anoria kala-kala kita bersikaplah pas lupa. Pergolongan kulo kam kerina. Mari sisahkan pujin mandi bata, si jadi usihan orat geluhta. Di batanta enggo nepa kini raturan geluh, ibas krina tinepa. Lai pelepas di bata kita andalani kegeluhan. Alu sisada, isikap kena teman geluh, rikut ras kade-kade man banta. Gelah lid inganta nahkan keleng ate, nuri-nuri ras megi-megi. Gelah lid ingan manusia, nampati raspe isampati. Ipersada di bata mekita, ibas rakut si telu, tutur si waluh, perkade-kadin 10 dua tambah sada. Gelah arah persada nenda, reh kuhna kengasu penta, ngelaken kekelengan Tuhanta, man teman manusia, bagepe man kerina tinepana. Selaku kalimbubu, kita idilo mereken dirinta engkelengi ras mereken tuah pasu-pasu man anak beru. Selaku sukut, kita idilo natang-natang kegeluhan seninanta, gelah ola ia juru ibas keterbatasenna. Selaku anak beru, kita idilo mereken dirinta jadi teman ari, dengan natang-natang kegeluhan seninanta, gelah ola ia juru ibas keterbatasenna, jenari ngeluh metami ar anak beru. Indah mabiak di bata singgo iswankan ibas budayanta. Andiko ulina perbahanan Tuhan, arkiteken enggu itu duh kena orang ngeluh si mahuli. Mari si pujilah ia, tetapkanlah ibas ukurndu, maka kidekah kam ngeluh, lah kam lupa, perbahanan di bata man bandu, turikan dengan ajarkanlah man anak-anakndu, rasman kempu-kempundu, gelah turah ibas ia, biak ngeluh si mahuli. Katakan kami bujur man bandu Tuhan, nandangi teman geluh, kade ras kini sedar, si enggo sikap kendu man kami, perukuran as perbahanan dumo si erban geluh kami mahuli. Kamu jadi usian kegeluhan kami. Mari si puji Tuhanta, aluras kita rende, ibas kitab Dendenta nomor 424, sindekan ayat sada. Dibatasi
kinilang asupen manusia, ngeluh ibas perukuran di bata. Oturang rasenina, nggoy sikapkan di bata, ikatan geluh si mahuli, man banta. Ija kerina kita, maharga ras mahaga. Dikune sekali, tegun geluh ta jadi kalimbubu. Enggo ngendia, kita mereken dirinta, engkelengi ras jujurkan tuah pasu-pasu, man anak berunta, mari syukuri ibas paksa tenang. Uturang rasenina, dikune sekali tegun geluhta jadi sukut. Enggo ngendia kita mereken dirinta, jadi teman ari, dengan natang-natang kegeluhan seninanta, gelah ola ia juru, ibas keterbatasenna. Enggon dia kita metami, anak beru. Toleh syukuri bas paksa tenang. Oturang rasenina, dikune sekali tegun geluhta jadi anak beru. Enggongan dia kita mereken dirinta, natang-natang dengan pehaga kalimbubu, gelah tambah dolat kalimbubu, ibas kegeluhenna. Mari dage tole siakuken salah lepak taman di bata, ibas endendenta, kitab endenden nomor 304, sindekan ayat sada, sindekan kari 2 kali. Perpulungan asaban Cina raduras kita tedis. Mari sialokan berita pengalami dosa. Tuhane perkuah dengan perkeleng, dengan lapedas ia merawa. Ia dem alu keleng ati si tetap. Labo kita ibuang kena, ibas keterbatasan, ras dosanta. Maka selaku persuruhan di bata, aku nahkan katana, man bandu, kerina singakuken dosa ras kesalahanna, dengan jera ibas dosa ras kesalahan du nari nina. Bali ras ganjang na langit iba bodoni nari, bagai kalma belinna, keleng atena man kalak sir kemalangan man bana. Bagi dauhna kepultakan arah kesundutan, bagi me ipedauhna dosa-dosanta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anakna, bagi kelma pengkelengi di bata, kalak siar kemalangan man bana. Mari si puji Tuhan, arkiteken dosanta enggo ia lemina, aluras kita rende, ibas kitab mendendenta nomor 20 sada, sindekan ayat sada.
Semapaksana kita ngogekan kata dibata bagin si pemena, ibas minggu budaya si pedua kenenda, ibuat ibas padan sindekah, Job 42 ayat pitu 10 sada, ibas kitab Job bindu 42 ayat pitu 10 sada, yogekan kami manbanta kerina. Job 42 ayat pitu 10 sada, baginda katana. Kencang godung Tuhan ngerana man Job, nina man Elipas. Nembeh atiku kam ras temandu si dua arkiteken lapayu, kai si kata kendu karena aku. Suruh-suruhanku Job, la bagi kami. Maka genduari, buatlah pitu jenggi lembu, ras pitu bajar biri-biri, jenari dahilah Job. Persembahkan kerina asuh-asuhan jadi persembahan tutungan guna dirindu. Job kari notoken kam, kubagikan pertotonna, maka lakam kujurukan, aminna patut gia kam iukum sueras kesalahandu. Kai si kata kendu karena aku la tuhu, tapi Job tuhu si ikata kena. Minter ilakokan Elipas, Bildad rasopar, kai si katakan Tuhan, janah ibagikan Tuhan pertoton Job. Jenari kenca Job ertoto, guna temanna si telue, senangka mulihi geluhna ibahan Tuhan. Janah iberi kena man Job, kebayakan 2 kali lipat buena asa simbarinda. Kerina senina-senina Job, ras turangna, bagepe teman-temanna simbarinda, rehendahi ia, janah ras ia man-man, ibas rumah Job, ia pulina Job, janah ikata kena maka ia pe kerina, ikut rate ceda, ibas kini seran, si enggo irehken Tuhan man bana. Sekala-sekala ia meriken duit, ras sada cincin emas man Job. Terjeng jenda ma pengogin kata dibata, ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si makiken sai bas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita tertutup. Kam saja terpuji dengan termulia, ibas krina dampar geluh kami Tuhan, sebab kam kap singaturkan kegeluhan kami, kam sinegu-negu kami, singampang-ampangi kami, ibas krina perbeben sinyalakan kami, ras ibas paksa indah Tuhan, radukan kerina anak-anak ndu singikuti ibadah secara live streaming indah pemindo kami Tuhan. Kelah kami sinjurkan pasu-pasu ndu terkhusus man kemahendu. Pengasup ndu kemahendu ersumekah. Rikutkan kebenaran kata Tuhan. Sebab ertu tu kami ibas Yesus Kristus Tuhan dengan pematang kegeluhan kami manusia. Amin. Bapa nade turang senina sini kelengi Tuhan, ijapa pekamringan ibas paksa indah, kata dibata, si jadi khotbah manbanta, ibas minggu budaya si peduakan indah, ibuat ibas kitab Injil Yohanes bindu 2, ayat sada 10:2. Yohanes bindu 2 ayat sada 10:2. Batang belina kerja ardemu bayu ikutakana. Yogekin kami man banta kerina baginda katana. 2 wari kenca sielit kerja ardemu bayu ikutakana i daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerjai. Yesus pe ras ajar-ajarna iundang ku kerjai. Asum enggo keri lo anggur nina nande Yesus man Yesus. Enggo keri lo anggur kalak si kerja indah. Ngaloi Yesus.
O nande, lawaman aturun kendu kai siman bahananku, paksangku langaseh. Tapi nina nande Jesus man serayan ikutken kai si i katakena. Ijelit isikapken 6 tambe guna keperluan erburih, rikutken adat Yahudi. Isi tep-tep tambe lit kira-kira 100 liter. Nina Jesus man serayan isi tambe alulau sehdem. Maka idemi kalak dai tambe Jenari nina Jesus man kala genduari jaruk lau sitik. Jenari baba man sukut ibas kerja indah. Maka ibaba kala ndai lau man sukut kerja jenari inanamina lau si inggo salih jadi anggur lai tehna ijanari rehna tapi serayan sin jaruksa meteksa. Maka idilu sukut si empo jenari nina manbana. Biasana anggur si mahulina ngelebe i'laken kalak. Janah kenca puas temui minem i'laken anggur si biasa. Tapi kam seasa genduari lid ibas kam anggur si mahulina. Dame tanda sengget si pemena ibahan Yesus ikutakana i daerah Galilea. Cidah kena kuasana simbelin. Maka ajar-ajarna tek manbana. Kenca bagi laus Yesus ras nandina. Sembuyak-sembuyakna. Bagi pi ajar-ajarna ku Kapernaum. Janah ije me ia kerina ringan. Piga wari dekahna. Seh ijinda. Bapa nande turang senina kekelengan di Tuhan. Si jadi temata ibas minggu budaya. Si peduakan indah, Yesus ngelayasi adat. Yesus ngelayasi adat. Ibas bahan khotbah tandai, karena kerja erdemu bayu ikuta kana, ituri kendai sioge nai kuga, ibas sada paksa, lit tenah kerja erdemu bayu ikuta kana, ije iundang nandi Yesus, bagi pi iundang Yesus ras ajar-ajarna guna ku kerjai. Jadi biasana kerja nerah empo ibas kalak Yahudi biasa kelenge ilakokan banci seh pituari dekahna. Ras jendalai bui tekatakan kainge teguna nande Yesus kainge teguna Yesus ije tapi si jelas sidah ndai makana nande Yesus hadir, Tuhan Yesus pereh ras ajar-ajarna. Kepeken ibas kerja demu bayundai, nande Yesus tuhu-tuhu mediate, nangdangi perdalinen, silid ibas kerja Kaya maka mediate ning kami ndai katakan man banta, makana ibas ayat telu ndai katakan asum go keri lo anggur nina nandi Yesus man bana, go keri lo anggur kalak sir kerja indah. Itu riken nande Yesus karena lo anggur sinang dangi kerindai, go kerindai man Tuhan Yesus. Berarti mediati iya. Adibas adat karondai, adis tempatkan mindai umpamana nande Yesus ibas tegun kalimbubu berarti ia kalimbubu si mediati kel nang dangi anak beruna. Ulamin karinjuru anak berukwe Athena. Adi tegun sukut minde ia nandi Yesus basi katakan ia mesukut si tuhu la atina meling seninana la atina juruka seninana tatang-tatang na seninana arah yang perdiate kendai adi tegun anak beru pemindai ia tentuna ia me anak beru sir tanggung jawab si tikpe la atina juru kalimbubuna sebab lau anggur ibas kerja ibas kala indah salah sada hal yang paling penting. Cukupna lo anggur ngatakan ca kebayakan. Mahulina lo anggur ngatakan ca bahwa sir kerja itu sikap. Ya, maka biasa ngeni nandai di sini terterus ndai bahwa kencandai go ngerana nandai Yesus ndai manbana
Anam giani nandai Tuhan Yesus ndai o nande labo man aturun kendu kai siman bahananku paksangku langa seh nina tapi nina nandai Tuhan Yesus ndai ikutkan kai si ikatakan. Bacis katakan bahwa nandai Tuhan Yesus jenda tuh iya. Ikatakan man anakna tanda kutip man Mesias dia percaya bahwa Mesias Tuhan Yesus punya kuasa lah karinjuru sir kerja indah. Maka dai kencaya ngerana dai ikatakan Tuhan Yesus man serayan dai isi tambi dai tambi si isina kira-kira 100 liter dai singgo kosong dai lo anggur dai lau dai isi lau krina tambi ngena burih dai nina tapi kencai isi dai maka to jaruk breken man sukut si badak kerja kasih terjadi kepiken lau biasa si isi kubas tambi dai nggo iubahkan Tuhan Yesus jadi anggur ibas rayan dai ngikutkan kai katana terjadi mujizat lau biasa berubah jadi anggur. Jenari kencai berikan guna cecap sukut ikatakan naman siempo sebab guna mempersiapkan semua kebutuhan ibasada kerja demu bayu tanggung jawab simpo. Ipuji kenandai tegun simpo ndai kam luar biasa. Biasana kalak anggur si biasa ngelebe ilakan maka anggur si terulin tapi kam menakan awal terakhir indah lalap lit beskam anggur si mehulina. Tina biasa memang beskala kinder kerja anggur si mehuling lebih ilakan na anggur si mehuli si mejilena adingo melala inemna lana bukan terbedakan ca anggur biasa tapi jen dai kepeken ina doh kepeken lebih mantap lebih mejili kualitasna lau singgo iubahkan jadi anggur dai asalkan anggur si ilakan dari awal dai. Piga-piga penafsir ngatakan ca engkai maka banci krilo anggur nina. Sada penafsir ngatakan ca nina banci erkiti-kiteken melalana tamu sireh. Si peduakan ikan ngatakan ca mungkin sir kerja labo kalak terpandang, labo kalak si ersen. Tapi kepeken ketika Tuhan Yesus iundang dan hadir di situ, hal siaturnane rebanca melandai jadi pujin basin termenari. Hal si banci rebanca mela si bada kerjandai berubah ipujikan kel sukut si bada kerjandai luar biasa kel ulindu pendahindu ibas kerjandu indah kam dari awal sampai akhir lalap anggur si mejilina mungkin Pak Sasi anggur jadi simbol MC paling tidak laban cilalit basada kerja tapi itu yang diubahkan oleh Tuhan Yesus arah mujizat si pertama nai Bapak nade turang senina kekelengan di Tuhan. Minggu tak indah minggu budaya. Tema tandai pe Yesus ngelayasi adat. Jadi nulih kita sinen kai si bahan nande Tuhan Yesus ndai bagekin nge biakta ibas kerja-kerjaan tandube. Mungkin sebelum Covid melanda, pandemi Covid melanda, belalai ngai kerja-kerja gundari pe ngoblik pigi-pigi kerja-kerja. Adindai nandai Tuhan Yesus ndai tuhu mediati kelia nandangi perdalin kerja ndai tapi si perdiati kenai kainge banci kuban kelah ulan juru si mada kerja nina apakah bagi biak tak sedekah indah kam kerina perpelungan di Tuhan ketika menghadiri sebuah pesta adat kerja-kerja tak kerja demu bayu kainge si nendu tadi megi-megi kami rusur mamri indah lain ngecekap kendua di kamsi muria si pernanden ngerana dan min burasi nande simpoa gue buranah galang nah baju nah lo kok simerga mencakapkan selalu ndarami kekurangan guna ipandangi di perpanpe kurang besar sia-sia kalak bayak bagah yang cebeng kau pe lalap ndarami hal-hal si negatif ndarami hal-hal si man pandangan tapi ndai Maria nande Tuhan Yesus ndai labo daramina kainge banci kuban kelah ulan curu si bada kerja kamlit tempat-tempat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi ibas kerja-kerja kalak karo minta kerja adat adi rukur kita kak dubas kerja-kerja radat tinggakin kita ngerana tegun anak berwara hari ngerana ikang arenda ngerana tegun kalimbu ngerana kang teruh si bawa barana rananda kirinaji me situasi sidah kita tapi sada pelabo jarang ngisi mereka serpang pula ndarami kainge banci kubaan tapi ndarami kainge karisiman pandanganku nandangi bapak si anundai nandangi nande si anundai
maka sentabi kami melalangi kita kerja-kerja guka terpengaruh budaya dan lain-lain segenduari apakah itu budaya atau tidak, tapi dah kami biasanya sukut ciri kerja selalu berupaya untuk tampil har bas kerahung neras jari-jari ne kerina si begersing dai bagi. Maka ngalo-ngalo temui bekam teman kam nande kami sentabi kami gedong tuan bekujo mari eda mari mamatua mari turangku nindu mbas ndu si begersing yang kidah kendora gelang-gelang deng bagi Muhammad kam tempa. Itu yang terjadi. Tapi ne marialah bagi kai banci kubahan nenakal krilo anggur melak bagi ikata kena man ingin pengaduan yang tepat. Labo yang ngadu man sukut simpondai tapi kata kena man Tuhan Yesus sebab kai lid kini terkena ada yang kuatakan kariman anak kue dalam tanda kutip man Mesias dia pasti punya jalan keluar. Terjadi memang di jalan keluar. Memang katakan man sarayan ikutkan kasih kata kena. Ketika orang mau peduli dengan orang lain, dalam kasih katakan Tuhan Yesus, si jadi kebahagiaan yang luar biasa ibas kekeluhan. Bapak nande turang senina kekelengan ni Tuhan. Kita memanglah terlepas geluh ibas budaya. Budaya kalah karo. Melala ke budayaan ta si tuhuna adi sinen ibas tutur si rakut si telu tutur si waluh. Perkara-kara 12 tambah sadandai. Melala kelje hal-hal positif. Sini ajarkan man bantah. Gunang geluh, saling si tatang-tatangan, si topang-topangan, sadara sedimana. Jadi kami mengatakan budaya karo enda adalah budaya yang sangat demokratis. Labu krina kalak jadi kalimbubu lalap pas pak sana anak berukangia. Labu krina pagi kita ini jadi anak beru lalap ibas pak sana dikang tegun sukut. Berarti kan lalap lihit perpindahan, lalap lihit posisi ta si berbeda-beda bas kegeluh nenda. Jadi ugaka kita selaku kalak kini teken gelahna banci kehadiran ta ibas biak apai pi kita baik kalimbubu baik sukut baik anak beru banci baba kemalaman ati dai sicidahkan Tuhan Yesus mi katakan Yesus ing layasi adat dai semaka mehuli perlina mehuli jalina lanjuru si badak kerja berarti ibas krina adat budaya silakukan kita ulah si banjurukeun kalak si debat. Tapi baskrina kita ndahi kerja-kerja dalam kebudayaan dan dalam ada istiadat teridahlah je kuasa Tuhan ardahin terpengendas kita man Tuhan Yesus krinana ardahan alu mahuli. Kepekan tanggung jawab kala argini tekan. Dina Richard Niebuhr katakan bahwa harus kekristenan mewarnai adat budayaan ta. Adat budayaan ta. Adinina Paulus ndai dah kaim bas invokasion tandai ulah kita mulih kubas biak-biak si adi. Dagi si rayakanlah pestanta labu alu roti silit iji ragi sindekah ragi dosa dengan kejahatan tapi alu roti silai tamar ragi alu biak si bersih dengan bujur di benar. Ingatakan bahwa harus ada perubahan kita nggonggeloh si baru kita ngurarasan Tuhan Yesus ulanai budaya-budaya si adi si la terpalaskan kini tekentalas dalam kini tekenta ulanai si pegeluh mulihi bas kegeluh tenda. Kam tata gereja tapi jelas katakan budaya apa yang nggak bisa lagi dilakukan budaya si berbau kini teken langadina sendalan dengaras kini sendalan kini teken silakan saja tapi di berbau kini teken umpamana repangir kulau pepitu layokan entah pekai katakan ini pejabukan muda dengar caur bulungkan itu kan berbau kini teken ini lengget ni duka kundar lengget kamkari banci kam takap polisi kai terjadi perbahanan tidak menyenangkan senget kalau kekap tu. Jadi hal-hal si bagi gundari si harus si alumatan taji ini kita harus ngidah lebih terang. Kita sudah hidup di Napolus ndai ibas roti simbaru silai tamaragi. Ngatakan ulanai terkontaminasi kini tekenta singgo si bangun kita bas Tuhan Yesus alu kini teken si adi. Ulanai campur adukkan pulungan taware lu karing uka totoken uka pangiri uka babak guru si baso melalai dah kami baik kejadian genduari dikencang sakit pinakit totoken lebih lah sabar ni mai ulih pertotondai babak aku guru si baso babak aku dokter terakhir lane baci guape kam naringi Tuhan ninta bicara kam jadi Tuhan gua kak dukurun begitu tapi untunglah Tuhan ta penuh dengan kasih begitu sama seperti kain di bas kitab Job ndai teman-teman nasi mandang-mandangi Job ras mandang-mandangi Tuhan. Lu kam kelengati Tuhan dundai. Nembak tenan kam job nina. Tapi bas pengujung dai. Kencang rana Tuhan dai. Ia pe kembali sadar diri. Banda persembahan tutungan. Pengalami dosa. Surna job kang suruna ulih nekan pertotonda.
Job penuh maaf kang, jatuh kenandai, Tuhan pe memaafkan ia, dah luar biasa nge. Kalau si manang-manangi kita, si totokan, kami enge budaya bagian ibas budaya simbaru, ibas kalak kini tekan. Jangan pernah ada dendam si mekelak kelebas pusuhta, ulet dendam berkarat ibas kita. Terkhusus kita kalak karoin dah si serana kel nadingkan dendam ta, dendam kalak karo, dendam kusumat. Bulang na pene rubat asa genduari rubat tina lalap padahal lo tadi sebulang nandu bebe mau bageng jadi nandu sejarah nina orang-orang tua tandu be murah kalau rubat-rubat cakalak karoin dan nina enda bulang do enda bulang nana kuit bulang ne cuping bulang de gua kurun ngurti darat bagi kita kalak karoin deh maka itu bukan budaya sibas keini teukeun enda budaya sedekah dengar ulah naik kita mulih kubas ragi sedekah kini teukeun sedekah kita nggong geluh simbaru Cinari bagi kehadiran Tuhan Yesus nadena Maria ras ajar-ajar nanda ibas kerjandai babak inulin kita pe ibas adat budaya anta ibas pelaksanaan kaigia ibas gereja anta sir palaskan budaya ibas tutur tandai ibas posisi anta baik kalim bubu anak beru entah pe tegun sukut nai jadilah simbaba lau si malam ate keluarga ante hadir kita ije jadilah kita simbaba berita si meriah ukur keluarga ante kita kuji uraki guna mandang-mandangi, tapi pebuhe guna rebahan serpang pula, nampati petunggungkan, ibas kerina dahin-dahin kerja-kerja adat ibas kita kalak karo. Sebab Yesus pe ngelayasi adat, kita pe ajar-ajarna harus kanggeluh bagi Tuhan Yesus, ngusih biak Tuhan Yesus, ngasup kita ngelayasi adat ibas kegeluhenta, retoto kita. Bujur Bapa, ibas katandu singgualoken kami. Bentuk kami Tuhan seturut surat-surat Tuhan. Uga kamgo hadir ibas adat budaya, ibas kerja nereh empo ikutakana. Hadirlah Tuhan ibas geluh kami sekalak-sekalak, ibas budaya kami kalak karo, ibas pelaksanaan napi bahan men kami, simbaba lau simbalem malam ibas kegeluhan keluarga kami. Tegun kai pe kami Tuhan, baik kalim bubu, baik sukut bagi pe anak beru. Kelah ije tridah, kini teken kami man Tuhan, je tridah Tuhan ngombentuk ngajari kami geluh bagi sini surat-surakan Tuhan. Edam toto sembah pengharapan kami Bapa, reh kami retoto ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asabancina mari ras-ras kita kerinana tedis, mari siakukan kini tekenta, radukun kerina kala Kristen ibas kerina paksa ras ingan idoni indah, ninta dage ras-ras, aku tek mandi bata, Bapa silar si berkuasana, sinapala ras doni. Aku Tuhan Yesus Kristus, anak si tunggal Tuhan tak, si jadi rakasa si badia, tubuh itu si muda-muda nari, si so kliaman terkelar si Maria, singina nami kini serang, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, dipakukan kai persilang, mati cinari keburuk, nusur kudani kemati, batur kai kebasi, nagih ke surga, berkundulah rahmu di bata. Bapa si berkuasana, cinari rahmia pagi, ranakan singgel ora singgo mate, aku tekmal sasi badia, jani sadai gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini kekeen gula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Gundul kam perpulungan di Tuhan, genduari seh paksanar sikap kita, guna nehken persembahan pengatakan bujurta, di batang gonuduhkan orat geluh si mehuli, sirbahan kegeluhan doni jadi mehuli. Kuna nginget ras ngergakan kiniulin di batang tae, ndeskanlah kulandu mandi bata saja, selaku persembahan singgeluh rikutkan singena atina. Sebab bagi me arusna kamar sembah mandi bata, suweras biakdu selaku makhluk sirukur. Roma bindu 12 ayat sada, tupung sisehkan persembahan pengatakan bujurta, mari ras kita muji Tuhan kitab Dendenta nomor 450.
karena persembahan bagi pesyapaat tertutu kita. Resimulih kami ngatakan bujurman bandu Tuhan, te kami kamlit di tengah-tengah kami, gamgo masu-masu perdalinen ibadah minggu live streaming indah, dengan Tuhan pemasu-masu kerina anak-anak ndu, siatan buat bagin ibas ibadah indah. Latah kami Bapa entah kaigia perbebenna, tapi tu kami Tuhan hadir di tengah-tengah perbebenna. Tuhan berikan serpang luah. Adibas paksain dari bas pinakitan Tuhan, te kami jamahan Tuhan dengan mujizat Tuhan nyata ibas keluhna. Adi te ia ibas kelar Tuhan malam, madan ia ibas pinakit nanari. Bagi pertoto kami Tuhan, nang dangi kerina anak-anak ndu, singgonehkan persembahanna alu meriah ukur. Ersimulih kam Bapa, pasu-pasundu, usaha, pendahin, pencarina, dengan pasu-pasu Tuhan kini tekena, tambah warina, tambah paguhna, kini teken ras pengarapenna nang dangi Tuhan. Bagi pertoto kami bas paksa indah, nang dangi runggun, GBKP, ndokum siroga, si jadi kundulen ibas ibadah mudraman indah. Tuhan pasu-pasundu krina, serayan duras perpulungan di Tuhan. Ibas beriah hukurna, ngelakukan kebakti ibas ingan indah. Te kami Bapa runggun dui indah pe, runggun suruh bakti dua ndokum siroga indah pe, ditambah-tambahkan Tuhan. Pasu-pasu si simpar, nandangi krina perpulungan Tuhan. Silit i belang-belang pelayanan runggun ndokum siroga indah. Bagi pe Tuhan masuk-masuk mudraman kami, kelang-kelangkan anak ndusi berperan, ibas ibadah live streaming indah. Kelahna Bapa, pelayanan gereja kami GBKP semakin luas, semakin banci, inanami krina anggota jemaat. Teribas situasi genduari indah Bapa, ibas pandemi COVID-19 indah. Mindokel kami Tuhan, kelah jaga kawalindu krina ngawan di perpulungandu. Terlebih ajarindu kami krina memberikan diri kami, git matuhi protokoler kesehatan lalu bagi Bapa, terjaga diri kami, terjaga kami, ibas pinakit pandemi COVID-19 endanari. Bagi Tuhan erto tu kami man bandu, mesi kel kami, ibas kelah kerina perdalinan adat budaya karo, silakokan kami. Lalu pak kami tetap ngundang Tuhan jadi sukutan, ibas krina perdalinan adat budaya indah, kelah ulan dempar kini teken kami, pengelaku kami Bapa, tetap suryangi du pusuh perukuran kami, sebab te kami, arah budaya kami pe, Tuhan hadir, Tuhan cidahkan kuasa, nuati Tuhan gelah kami geluh, si tatangan, si keleng-kelengan, sada ras si debanna. Bagi pertoto kami Bapa, dangi pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, kuta yang kami tading, kelurahan yang kami tading. Kerana bahan maka pemerintah kami pe Bapa, tetap rukur ia, guna kiniulin rakyat sirulu indah. Ratoto pe kami nanagi mudraman kami, ras kerina unit-unit silit pe Bapa, ras klasis-klasis runggun-runggun, bagi pe bajem perpulungan kerinana, tetap pakaikan Tuhan pelayanan kami, guna ngelahi kerina perpulungan du, terkhusus Bapa tu kami, man anak-anak ndu, singenanami dampak erupsi deleng sinabung, ibas piga-piga paksa silepas, tetap pegegehin du krina anak-anak ndu indah, tetap jingkangna, tetap kini tekena, tetap pengarapenna, yakin kami Bapa ibas paksana, bagi job pe Tuhan, iulihkan Tuhan kerina 2 kali lipat kai singgo pernah ialo kena bas gelukna, te kami anak-anak kami indah pekari Tuhan, anak-anak dua indah pekari, datkan ulih 2 kali lipat ka, asa kai singgo pernah nanamina Tuhan arah pemasuk-masun Tuhan. Alamindu kami Bapa, ibas kerina salah dosa kami, perukuran, pengerana, perbahanan kami. Ikutkan anak-anak ndu pesi berperan buat bagi ibas pelayanan indah, dipasu-pasundu kami kerinana, pakikan kami jadi alat Tuhan, guna berita karena kebenaran kata Tuhan ibas geluh kami. Reh kami ngedeskan persembahan, radukan pingko-pingko syapat kami indah, ibas Yesus Kristus Tuhan dengan juru selamat kami. Amin. Asabancina mari radu ras kita kerinana tedis.
sisahkan perpadanenta man di bata. Turang rasenina nggo itepa di bata kiniraturen dengan kinirsadan geluh duni alu mehuli man banta. Uga nganinta ngalui keleng ati di batan tak indah. Perpadan aku, oh Tuhan, dikune sekali tegun guluhku jadi kalibubu. Pondoskan madiringku, kelengi ras juruk ketua pasu-pasu man anak berungku. Dikune sekali tegun guluhku jadi suku. Pondoskan madiringku jadi teman ari dengan natang-natang keluluan seninaku. Gelang ula juru ibas keterbatasan. Perpadan aku mentami anak beru. Dikune sekali tegun guluhku jadi anak beru. Kondeskan madiringku jadi natang-natang dengan pehaga kalimbubu. Gelah tambah dolat kalimbubu sibas kegeluhana. Sipuji Tuhanta, aluras kita rende kitab Dendenta nomor 254. Mari ras-ras kita melaskan pertoton siniajarkan Tuhan Yesus kempa ajar-ajarna ninta dagi ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, kelar luit badiamin, rahmin kini jandu, selamin pertentu bas tunina bagi di surga. Berikan man kami akan cukup baswari sina alami salah kami, bagi nami kami salah kami. Olamin kami kambas percubaan, tapi ulangilah kami isulan hari, sebab kangkap si mana kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sedekah-dekahna. Amin. Kekelengan Tuhan, berkatlah dalani geluhndu, si meherga ia pada pendibata, alu tetap nehken kekelengan, dingin kehamatan nangdangi temandu, ras krina tinepana. Maka si jadi gegehdu, alu kelah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata arsinal sal ibabundu. Janah melias Athena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atindu ibahana. Amin.